Right, bantu bakithi bantu bePlumtree, lingabe linjani amagumbi amane omhlaba, bantu beZimbabwe, nabantu abaphesheya kwelizwe ngalo kaNgulukudela, ngalo kolwandle. Namhlanje inkankabezi bakithi zivakatshele lapha endaweni okuthiwa kuseMaraha, le ndawo elibonayo leyi, lapho kulahlelwa khona esingasakusebenzisiyo ePlumtree Town. Bahlobo bami abahle, njengoba likhale indawo leyi, indawo ekhanya labantu abasebenzela kiyo, indawo elabantu abaphila from kiyo, ongakuthi bakithi yindawo elabanikazi kahle kahle. Namhlanje sifikile lapha sizovakatshela abahlobo bethu lapho elibabonayo besemsebenzini wabo. Lapha esilayo lapha kumama uMadube. Mama Madube awukhulumisa abantu. Sanibonani. Ngilani phezulu Mama Madube. Sanibonani bantu bePlumtree. Right, sesifingelele lapha Mama Madube. Awuthi Mama Madube, ulesikhathi njani nisebenzela kule ndawo? Since last year. Right, ngiyakubona Mama Madube usase ngumama oqinileyo impela. Okukhethe okwenze wakhetha impela uzosebenza kule ndawo, simo bani odibane laso kumbe kuyini okukuphushileyo njengomzali ukuthi uzophandela lapha abantwana? Ukuthi mina ever since last kwaba yi-COVID, ayifiki ipalethi, ngithengisa ezepalethi. So njengokuthula kathesi siyafika endaweni eseyifike ngikwanisa 48 tons. So ezesindimaka kunzima kathesi because angisaqualify ukuba yipalethi at my age. So kulabantwana abancane abasekwanisa ukubathengisela. Umuntu ophila ese-town. So kuyabe kumele impahla zerenti, abantwana bafunda. So ukuthi lami into efunda ngemali lami seyisidingo ukhona uqobo leyobhala i-form 4 yakhe yapasa ama-sciences usisi. Uyafuna ukuya esikolo but angikwanisi ukuthi ngi-afford ukuthi ngihambe esikolo ngoba imali ekhona ngingelayo. Right, bantu bakaThixo, bantu bakaJehova, nawu mama uyakhuluma. Isisusa esimeza mpela asukume ezodinga lapha ngabantwana. Umama uyatsho ukuthi ubeka wasebenza umsebenzi wakho omuhle, but iminyaka la izamvume kulowo msebenzi. Kulabantwana abancane kade sokumele begijima umsebenzi ayokusebenza. Osokukhona ukuthi ukuze abantwana belale bedlule ukuthi abezophanda laba kithi. So bantu bakaThixo, isikhalazo esikhala ngomama kakhulu, asithi mama usunikezwe ithuba namba abantu. Yini impela ongabe uyikhangelele ukuthi abantu bakuncedise ngayo? Mina ngathi Khulumelani phezulu Mama Madube. mina ngathi ngisalawo amandla okusebenza ngoba ngingatholi umsebenzi lami ngoba suthi ngisebenza abantu abanye. Into ezinjengemali lami ngikwanisa ukuthi ngibhadale abantwana bami labo befunde befika ama-levels abafunayo. Ngoba abantwana bambona laba abangathiwa sebaqeda isikole ukuthi nxa bengafuni ukusebenza khangela ukuthi loba lingancedisa financially, loba lingancedisa abantwana bami labo bathole ukusebenza. Omunye kudala lethu elayini esini wapasa la ama-sciences wafika ku-form 6 but kuyakhona ukuhamba ngendaba ethile. I-form 6 yakhe watshona engasayibhalanga. So abantu abami ba-depressed kakhulu ba-intelligent, basuka bengasafika ama-levels abafuna ngendaba yokuthi ezesindimaka ngingakwanisi ukuthi sibakhona teaching lapho kunjani kuyafuna ukubhadala izimali. Kuyabe kumele ukuthi ebhadale imali ekholeji, ebhadale lokhu la kuFrey's efunde izinto azona wapasa baphuma kahle. Lowo mfana wapasa wafika wahamba ekholeji wayenza sibili athi okunjengalokho okwenziwa ngabokhuni labobhini laba, but ushoda ngemitshina angifuni ukuthi ekwanise ukuthi naye azenzele okwakhe. Right, kuzima lapha nawo mama siyamuzwa umzali. Uthi khona yena into akhala ngayo kakhulu eningamncedisa ngayo bahlobo bami, yena ngokwakhe ukuthi usaqinile, uyazizwa ukuthi usaqinile akwazi ukusebenza. Right, uthi nxa ungabe kulomuntu ongabe ngikwazi ukuthi amnike umsebenzi inyanga iphela mkhulu noma umsebenzi bani ongakwanisa umuntu ongumama khona bakithi, ngoba kuyatshengisa ukuthi lapha khona akakho ngenhloso kumbe lapha khona akakho ngokuthanda, kukhona ngesimo angakwanisa ukusibalekela uma esethola umsebenzi.
njalo abantu abakhe bafundile baqedile isikolo kodwa umuntu abalaka abasebenzi abangabe seduze bekwanisa ukuthi bemncedise ukuthi abantwana beqede lapho uyakwamukela bakithi. So awutsho mama Madube la into engichazileyo kumbe engathi ngijabulisile usasengumama usaselinina eliqinileyo ukuthi kungomunye umuntu ubengazilahlela kumbe simbone segide ebhawa lapho sethengisa umzimba, kodwa wena umile njengomama wama wathi into enjalo ngeke uyenze, amanyala anjalo ekwayenza wangcono uzongena lapho. uNkulunkulu akusise baba, sithi le nto esiyicelileyo ebantwini abantu besukumele phezulu. Bakithi mama Madube ma umfuna uyabuya kuNkankabeze Plant ama-contacts zawatshila, uyasidinga sikunika omama ubacebise. uNkulunkulu akusise baba. Mama Madube nani mama sikhaphu ingalidisturb abantu benkosi Lenzani ikhaphukhaphu. sithini ukhaphukhaphu Lithi ikhaphukhaphu isikhathi. cameraman wabo Yebo. right lapha ngiphethe isidudla lapho uMandlovu la bakithi njengenkankabeze Plum Tree sithe sizolitshengisa okunye lingakwaziyo okwenzakalayo phansi. Mama Ndlovu awukhulumisa abantu abakho lapha. Salibonani Plum njani? Siyabonga lapha ukukhulunyiswa bakithi. Mama Ndlovu awutsho siyakubona usebenzela kule ndawo le kuthiwa kuseMarara. Yini impela mama ekwenze Mama Ndlovu wasukuma wazimisela wazinikela ukuza kule ndawo? Mina kuze ngibuye lapha kudubo lemali. Yikho ngiyenze ngabuya endaweni ukuthi ngizoncedisa abantwana enhlala labo zintandane. So ukuthi bangincedise abantwana ekudla ukuthi ngibahambise esikolo lokuthenga amabhuku lokubhadala irent. Yikho kungenza ngabuya endaweni indawo leyi ndiyayibona lana ukuthi ngibike kodwa ngesimo yabo angisela choice engasenza ngoba sengikhulile angisakwanisi ukusebenza. Right bakithi situation lapha liyayizwa ihlasimusila umzimba njalo ifuna umuntu kaJehova ozimiseleyo. Umama liyambona ukuthi ungakanani age yakhe, uthi ukondle intandane ezingelani ezingelababa ezingelamama zikhangelele kuyo. Ntambama litshona zifuna ukudla, ekuseni zifuna ukudla lezo ntandane zifuna ukuya esikolo. So bahlobo bami ngiyalicela, ngiyalithemba abantu bePlum Tree, ngiyalithemba amaZimbabweans all over the world ngiyalithemba. Awuthi nxa ulele udlile lawe ube kwazi la imuli leya kufuna ungakalahli ukudla kwakhe ebhimu, qala uthini inkankabezi sizothatha ukudla kwakhona sibanike bakudinga lokho kudla okulahle ebhimu. uNkulunkulu bakithi akasincediseni asinikeze uthando nokuthandana, sincediseni lezi zinto. Mama ke njengoba kade sisikhulume labantu wabatshela izikhalazo zakho, into onokufuna kakhulu impela sithi sinqabe ngabe nikeze ithuba lokuthi bephosele isandla kuyini? Mina isifiso sami ukuthi ngincediswe ukubhadalela abantwana esikolo, ukubhadala irenti lokudla lezigqoko. Yikho engikhala ngakho ngoba lapho engikhona ngiyarenta ngoba umnikazi wendlu uyabe imali yakhe esesiyakhe, so imali yakhona ngiyithola kanzima. Right, siyamuzwa ubaba laphana into akhala ngayo kakhulu nxa engakwazi ukuthola amasentinyana ukuthi bona abantwana baye esikolo kumbe okwanisayo ukuthi ahambe ezibhadalela abantwana esikolo abathela amayunifomu. Nakho siyakufisa futhi nalokho abantwana bayahamba esikolo, abantwana bekele ukwenza ama-drugs ngenxa yokuthi bona abazali bayehluleka thina sikhona. Bazali, zihlobo labangani nathi ithuba, tshengisani ubukhulu benu ebazalini labo, abazenzi i-situation. Bebesebenza imisebenzi yabo emihle bebesebenza kodwa isimo asisavumi ukuthi benze leyo msebenzi. So siyacela sibacelela abazali bethu, siyabonga boMandlovu ngiyaqhubeka lisebenzeni. Siyacela ngaleli thuba bakithi ukuthi wonke umuntu ofisayo kumbe olakho ukuncane kubambileyo ncedani ama-families lawo liwancede bakithi